Mohi wa Sesotho sermons and programs ke a o dumedisa hoseng ha kajeno sabateng se setle sa morena ke Pilane Seitlheko lebitso ke dula Matraka striking sona sena sa Berea mona empa he ke hlaha le ribe kwana motseng o bitswang Matukeng. Jwale ke kopa hore pele re tswela pele re ke re ipe ho morena ka thapelo. Ntate ya lehodimong ya mosa ya lerato. Ke motsong ona ntate re ipeang ho wena hore o tla o pele rona letsatsing lena la hao le halalelang. Re tsamaise re a kopa o tlo re fe hore re etse mosebetsi wa hao ka bokgabane. Eba le babuhi nolofatsa pelo tsa bona. O be le nna hape ntate o tlo nthuse hore ke etse mosebetsi ona ka botle le ka bokgabane. Ena ke thapelo ya ka Kriste Morena wa rona. Amen. Ke a leboha. Kajeno mmohi re tlo shebana le sehloho se thasellisang, se makatsang, se qabolang. Mohlomong ba bang ba bona le sehloho se ba sa utlweng hore na se hlaha ho kae. Ha ke ne ke le satane. Jwale mmohi mo teng lapeng hohle moo e bang o hona teng e ba le rona he ha re tla sebetsana le ho bua le taba ena ya ha ke ne ke le satane. Ntumelle hore ka senyesemane ke re if wa sehloho sa hore if I were the devil. If I were the devil. Ha ke ne ke le satane. Re fumana ditaba tsa rona ho hlaha ho monna e mong ya neng a bitswa Paul Harvey. Paul Harvey e ne e le motho ya neng a phela ho lane la America. Paul Harvey o ne a phela America. E ne e le sebohodi sa seyalemoya se seng se neng se tumme haholo ke ka dilemo tsa bo di-60s kwana. E ne le selemo sa 1965 letsatsing la boraro la kgwedi ya Mmesa, di-3 tsa April 1965 ha na le seyalemoyeng seo ana sebetsa le sona. Jwale a bua mantswe ana ao re tlotla re shebana le ona kajeno a re if I were the devil. Ha ke ne ke le satane. Re qale ka hore re hlalose hore mohi satane ha a hlahe le satane, ha a botswa le satane. E hle ke se bopuwa o bopuwe ke morena. Jwalo ka ha morena a bopile wena le nna. E ne le lenyoloi le matla haholo le pela ntate Modimo. O ne a khumamela morena, a rata morena jwalo ka ha wena le nna re rata morena. Jwale o ne a le haufinyana le morena jwalo ka ha re se re thulo. Mme ha manyolo ya mang a khumama le yena o na khumama. Bothata bo ile ba hlaha nakong eo a fumanang hore semelong sa hae o na le ho ka reng mona kgahlanong le morena Jesu. E hlile ntwa e kgolo e pakeng tsa hae le morena Jesu. Ha se hakakang hore ntwa e pakeng tsa hae le ntate, e pakeng tsa hae le morena Jesu. O na sena kutlwisiso a bile a le mona hore na ke jwang
Morena Jesu ka ba gaufinyana ga ba kena sephiring le makunutung a ntate ena a sa kene. O ile a iphahamisa a utlwa ena a lokela hore ebe o hlaha mererong ya ntate. Ha ka a thabela taba ena, mme o ile a pata taba ena. Ntate Modimo ya tsebang tsohle o ile a tseba hore jwale enwa lenyolo leo a le entseng le se le na le morero o sele, mme a bitswa a hlokomediswa taba ena hantle. Ha ya ka ya emisa taba ena ho feta hore e emise, o ile a intshetsa pele a isa lefapheng le leng. Ya ba jwale o kena ka taba e nngwe ho manyolo ya mang hore hantle ntle molao o ntate Modimo a tsamaisa manyoloi ka ona ha ho hlokehe. Manyoloi ke ditho tsa lehodimo tse tsebang hore di ka itsamaisa, ba baholo ho lekana hore be ba ka itsamaisa. Mme taba ena ile ya fihla ho manyoloi ya mang a hlokomelang hore enwa diabolosi ke pele ba diabolosi, o haufinyana haholo le ntate. Ka hona ehle o lokela a na le tsebo e felletseng ya hore na dintho di tsamaya jwang. Manyolo ya mo dumela, a mang a ile a hana, empa ile nga dumela taba e kgolo ile a ba taba ya molao wa Morena Modimo hore Morena Modimo molao wa hae o thata ha o philehe. Mme le kajeno e ntse le yona taba e ntse le molao wa Morena Modimo. Ba bang ba re molao wa Morena Modimo o kgothelletswe sefapanong, ba bang ba re ka ha o kgothelletswe sefapanong ha o sa latelwa. Ha re bua ka molao, ha se hakakang hore re bua ka melao e 10 wena mmui. Re bua ka seo Morena Modimo a se faneng e le polelo ya hae hore e latelwe. Jwale mang le mang ya reng Morena Modimo o fanyile molao sefapanong o re ha re sa tsamaya tlasa taolo efeng kapa efeng, se re lokolohile hore re iketsetse ka mokgwa o re ratang. Ho kenyelletsa le melao e 10 la yona, e se e 9 e 10. Le kajeno lena satane o ntse a thetsitse ba bangata hore ha re sa le tlasa molao, se re ka etsa borata. Jwale le ba bolokang molao, satane o ba thetsa ka hore ba boloke molao, ba skebe ba le lerato la Modimo, hobane molao le lerato di a kopana, mme ha di le jwalo di etsa se mathemalodi pelong ya motho. Molao ha o sena lerato, mathata. Lerato ha le sena molao, mathata le teng. Jwale manyoloi a ile a bitswa le sitana le yena diabolosi lekgotleng la lehodimo hore a hlahise ditaba tsa hae, mme ba leka hore ba hlahise yena le manyolo ya hae. Ya ba e ba bothata jwale momuhi hore na ha Morena Modimo e le Modimo ya lerato, molao wa hae a o etseditse dibupuwa tsa hae molemong wa lerato, ke jwang jwale molao o ka emiswang? Kreste ya haufi le ntate, ya bopileng esitana le yena diabolosi, hobane Bibele re hlahisetsa ha hona letho le bupuweng ntle le yena. Kreste o ile a hlalosa hore na molao o bohlokwa kae, empa diabolosi a tla ka leqheka le leng, hobane ke ramaqheka. Leqheka la hae ile ba hore ho manyoloi, ba se ba ile pele haholo, o tseba Morena Modimo a kekebe a ba tshwarela. Manyolo ya mangata ile a mokgolwa, na ntse a patile mohwasa ho fihlela moo. Manyolo ya mangata ile a mokgolwa, mme a sala diabolosi morao. Ya ba jwale ka ha bobe lefifi le kganya ha di dule mmoho, ho lokela hore karohano e be teng lehodimong, diabolosi a tle lefatsheng. Jwale ile a ba ntwa e kgolo e qatile, ba bang ba e bitsa ba re ke the great controversy, kgulano, twantshano e kgolo
ya mengwaha ya ho tloha hana a tlosa lehodimong ho fihlela jwalo. Mme o tlohele hloko momamedi wena mmuhi hore ntwa ena e pakeng tsa enwa e mobe le Christ. Ha e pakeng tsa mang le mang le Christ. Ha re ke re balehe mantswe a monna enwa ya bitswang Paul Harvey ao a reng if I were the devil. Ha eba ke ne ke le Satane. Ke tlo e bala ka Senyesemane ebe re tla isa Sesothong ha morao. Ore if I were the devil, if I were the prince of darkness, I would want to engulf the whole world in darkness, and I would have a third of its real estate and 4/5 of its population, but I wouldn't be happy until I had seized the ripest apple on the tree, you. So I would set about, however necessary, to take over the United States. I would subvert the churches first. I would begin with a campaign of whispers. With the wisdom of a serpent, I would whisper to you as I whispered to Eve. Do as you please. Hopola muhiri tse monna eno ene le monna wa la America. Jwale ntho yohle ha o e bua a ipapisitse le mo a phelang teng e leng America. Empa hona ha o senye letho hobane hopola America o lokela hore o etse bonnete ba ho ithuta ka nalane ya yona le ho hlahloba hore na ngwe e yang ke kae hobane e hlile ke yona na e tlotla e re tlisetsa mathata lefatsheng. E sebetsa le mmuso o ikgakantseng eka kwa bodumedi. Athe taba ke hore re ye pusong ya diabolosi. Jwale monna enwa he wena mmuhi ha hlalosa hore haeba ke ne ke le diabolosi, ke ne ke le kgosi ya lefifi, ore ke ne ke tla batla ho hapa lefatshe moka ke le kenye bodibeng ba lefifi. Ore ke ne nka karolo ya boraro ya puso ya lona. Ke ne nka karolong tse 5 ke nke tse 4 tsa batho ba phelang lefatsheng, empa ne ntse ke ka thaba ho fihlela ke nkile ho matlahadi e leng wena. E le hore Satane e hlile kgahleho ya hae ko batla mang motho e mong le e mong ho kenyeletsa le wena mmuhi. Ha ona ya trateng hayo, ha ona ya trateng. Jwale ore ke ne ke tla etsa hohle ho matleng a ka hore ke nke puso ya America. Ke ne ke tla etsa hono ka ho qala fela ka hore ke late dikereke. Hore monna ena hore ha sheba ditaba le leano la Satane, wa bona hore na Satane na o batla ho etsang. O batla hore a hape dikereke. Ke ne ke shebile haufinyana mona wena mmuhi hona le mo profeta e mong ya ho thweng ke Superman, the Superman prophet. Ha ke swaswe o ko kene marangrang ko mmatle Superman. Jwale o apere jwalo ka ena Superman ena ya hlahang di filiming mona. O qadile Satane hle o itshebeletsa haholo ka hara dikereke. Jwale ka hara dikereke ka mona hore ne ke tla etsa fela mohuo wa hore ke batle batho beo mosebetsi wa bona le ho seba. Jwale basebi bana ba ne ba tla seba ka bohlale ba Noa jwalo ka ene sebela Efa ibe ba re etsa jwalo ka ha o rata. Ka mantswe a mang motho ena o re Satane ntho ha e batlang ko re batho ba etse jwalo ka ha ba rata. Bibele ha e re letho.
dithuto tseo di rutwang ke setjhaba sa eno se re letho ga di re letho go tswateng go rena letsolo la hao lo fa jwang wena o batla eng haeba o batla ho etsa ntho tsa la hao le kgutsitse etse o re ke yona ntho eo ana tla e ruta jwalo re to the young I would whisper that the Bible is a myth. I would convince them that man created God instead of the other way around. I would confide that what's bad is good and what's good is square. And the old I would teach to pray after me, our Father which art in Washington. O kana wa utlwa ka mohlomong o bua ka ntwe tsa America fela dumela ha ke go wena o bua ka wena le Sotho ha re hlalosa o re ho batjha ke ne ke tla ba ruta hore ba tsebe hore Bebele ke tshomo ha o ntse o ballwa mona no re qoi Bebele ke tshomo o na tla ba kgodisa hore modimo ke menahano ya batho e seng modimo o entse batho motho ma batlang hore a etse tshoso o iketseditse ntho eo tweng ke modimo hantle modimo hae o rona tla jwa jwale ho ba baholo teng ke ne ke tla ba ruta hore ba rapele ba re ntata rona ya Washington mmuso hore ona tla ruta hore mmuso ke ona ntatao ke yena ya tlamehang ho laola e kana bona ntho ke buang le yena kana bona le motho e mong ya elelletsweng hore ntho tse di ketsahalo tse etsahalang haeba ka hlokomela mebuso e phahamisitse ka matla ho bona hore e nka bolokolohi ba batho hore ba mamele mmuso ha o etsahale tjena ho utlwe le ntho e nang le kelello ke hona moo re lebanteng and then I would get organized. I would educate authors in how to make lurid literature exciting so that anything else would appear dull and uninteresting. I would threaten TV with dirtier movies and vice versa. I would peddle narcotics to whom I could. I would sell alcohol to ladies and gentlemen of distinction. I would tranquilize the rest with pills. E kana ba go bua ntho e we bona. E kana ba bua ntho e bona. Muhi ha ke tsebe le haeba ke nna fela ya bona. Mokgwa o jwala bonwang ka ona ka kana ya Lesotho wa tshosa. Ko o tshosa ele nnete o ya tshosa. Jwale hore ke ne ke tla bukella mabotho a ka jwale ke be ke hlophehe ke ne ke tla ruta dingodi hore ba ngole manyala mme manyala e be ona a etsang batho ba thabe eng kapa eng entle e hlahe e le bohlanya bana ba TV ke ne ke tla ba tshosa hore ha le sa hlahisi manyala TV ke tla letsetsa tsoke mme ba ne ba tla di hlahisa ka hodimo tsohle di thethefatse jwala haholo basadi banna ka tlhaho re dikwata ke a ipheta banna ka tlhaho re dikwata empa motho wa mme e hlile ntate modimo mo entse hore be motho ya bonolo motho wa ditaba tse bonolo ya ka nolofatsang le yona kwata ena e le monna ha ke na tso rena ke monna ofeng ile banna ka tlhaho re dikwata ha o makatso monna ka tsamaya ka khotho strate empa ha ile mme ke ntwe di hlo jwale motho ena hore ha ke sheba hore na lefatshe le ya kae satane o isa na mono moi Lesotho mona seng hole sentse re bona ba sentse ba tsamaya ka jwala strateng bomme ha ile weekend fela ba ikopanela kae ba itulela mono ho sena le bontate ba ipuletse dikoloi tsa bona jwale ho ya noa ke bomme
e re ke hlalosa hanyenyana tlo tsebo go tlwa kotsi ya ntwe mme ke yena mokokotlo wa lelapa ke titjhere ya pele ya bana e sita le ya monna wa hae ke titjhere hobane ha e le mme ya bonolo ya lerato o tseba ho fetola lelapa la hae ka bonolo bono le lerato le haeba bomme ba dikwata ntho tse dileng fela tse kgang tse rough ha ona moriana tjhaba se jwalo se wele bana ba tla hlaha ho bomma ba jwalo so kana na tla bana bomme ba jwalo le bana ba jwalo. If I were the devil, I would soon have families that war with themselves, churches at war with themselves, and nations at war with themselves, until each in its turn was consumed. And with promises of higher ratings, I would have mesmerized the media fanning the flames. If I were the devil, I would encourage schools to refine young intellects, but neglect to discipline emotions. Just let those run wild until before you knew it, you would have to have drug sniffing dogs and metal detectors at every schoolhouse door. Jwale ha mamedi wana mmohi re tlile kgobunya taba thuto o reng o re satane ha sheba monna ena o thong ke phalahavi o re satane ha ke sheba ntho ya e shebileng ka matla ke thuto ya bana ba rona monna e mongwe a ngola hore ha ona thuso ya hore ebe o ntso o ya ntweng le naha efe kapa efe ha o hloke o ya ntweng le naha etsa ntwe bobebe etsa bonnete ba hore thuto eo batho ba senaha eno ba e tholang ke e senang molemo qetile ba rutwe hore ba be selehe dingaka di tla etsa hore bakudi ba shwe matsong a bona matitjhere a tla ntsha bana ba senang molemo di-engineer di tla etsa marokgo a welang naha eno e tla wela qeta ka thuto o qetile ha ke ne ke le satane ke ne ke tla etsa hore ke bone hore thuto e wele boemo bo re leng ho bona beo re bone naha rona e tsamaya ka hara bona matsatsi ana fitileng e fihletse kgubu ya taba ena utla mohihle monna ya bitswang C.S. Lewis ne le mo wa banna ba matla haholo moreneng o re education without values, as useful as it is, seems rather to make men a more clever devil. Thuto ha e sena ka hare ho yona mekgwa e etsa satanenyana tse bohlale fela ke phetho ha e ka ba engineer e etsa ntho tse kotsi ke rata motho e mong o teng o etswa mohlala ka yena wa ho etsa surgery ya pelo e leng ya atleha ya bitswang Chris Barnard o na sebetsa ho bahaisane mona Afrika Borwa. Chris Barnard ha na a hlalosa ho thwe he was an intellectual giant but a moral dwarf. Chris Barnard ho thwe bohlale ba ho etsa dintho hlohong o na bo ruile ne le senatla ha empa boitshwaro ba hae e ne e le nthwana fela mme boitshwaro ke bona bodi ya motho ho feta eng kapa eng. Chris Barnard ho thwe e ne le ngaka e neng e nwa haholo e ka nna ba ha ke bui kana ha Lesotho ba kae batho ba baholo ka hare ho naha ya Lesotho ha ba fumane jwaleng ho ile ha etsahala jwang ka nako ela ya lockdown e ne se bona batho ba re busang ba ne ba matha jwaleng ka rata motho e mong ha e hlalosa tabena hape hore the order of the day is to be men who cannot rule themselves. Re buswa ke batho ba sitwang ho ipusa motho a sitwa ho ipusa a ka etsang a ka etsa eng jwale satane ehle taba eo a e shebileng haholo ke thuto
ke bile ke rata metsotso e hlahlamang ya ho qetela tle re shebane le yona taba eno hore ha ke ne ke le satane ke ne ke tla etsa bonnete ba hore thuto ha ena molemo. Ha ke natse hore na thuto ya rona mohina e ka re ruta ho ba di-accountant tse jwang. Ha ke natse hore na re ka etsa difofane, dikoloi, ra tla ka ditharollo tsa mathata a teng fela ha re sena boitshwaro re tla wela haufinyana. Mme o re ho no tla etsahala hore e be le dikolong mona ho itshebediswa dithethefatsi fela. Ho itshebediswa dithethefatsi fela. Re sentse re qetela. O re within a decade, I would have prisons overflowing. I would have judges promoting pornography. Soon, I could evict God from the courthouse, then from the schoolhouse, and then from the houses of Congress. And in his own churches, I would substitute psychology for religion and deify science. I would lure priests and pastors into misusing boys and girls and church money. If I were the devil, I would make the symbols of Easter an egg and the symbol of Christmas a bottle. Ore, dilemwana tse 10 fela, ke ne ke tla etsa ho bona hore ditoronko di a tsholoha ke batho ba tlolang molao hobaneng thuto e sa ba ruta boitshwaro. Ne ke tla etsa hore ke bone hore baahlodi ba etsa bonnete ba hore mapona a muhi ha ke tsebe na taba ya mapona nkareng ho yona hore ena e otla hore e otle le rona ba Kriste bo re nahanang hore re tshwere. Pornography e bile pornography e ngata ke manyala a etsang hore le kelello ya motho e fatshe. Ho thwe ke satane na tla batla ho etsa jwalo hore a bone hore dintho tsena di a etsahala mme di tswela pele. Ha tswela pele o re ke ne ke tla etsa hore ka matlong ao ho ahlolelwang ho kgotla modimo a tswe e le hore batho ba buswe ke matswalo a bona. Dikolong ke re le diparamenteng ne ke tla montsha modimo. Ne ke tla montsha naha ya Lesotho re tumme ka hore re naha ya bo Kreste ha hona le shano le fetang leno. Re naha ya bo kereki e seng ya bo Kreste. Ha o ka wa re na re naha bo kereki ke tla re re ditho tsa batho tse yang kerekeng empa e seng naha ya bo Kreste ho ha re na bo Kreste ke le Basotho. Dikerekeng hona le hore ebe ho rutwa morena modimo ke ne ke tla ruta psychology. Kelello ya motho e sebetsa tjena ka hona ho lokela ho etsa tjena hobane ha o qala ho ithulela ho psychology e sena morena modimo ka hare motho e qeteletse le yena modimo. Science ne tla etswa modimo. Hore ne ke tla etsa hore baruti ba sebedise bana ba bashanyana le ba banana hampe bo sotoma. Ha e hloke le re hole. Ha e hloke re hole. Ba kae ba profeta ba bangata ba re rutli wena mmuhi hore mo profeta nyeo sa entse tjena. Ba kae ba priester ba ruti ba ka ba etsa manyala go bana ba banyana. Ore ke ne ke tla etsa hore le tjhelete ba e sebedise hampe empa haholo sane se morena Jesu a re etseng sona sa go shwela sefapanong. Ore ke ne ke tla etsa hore ke be e hlahiswa ka lehe la Easter batla nalane ya Easter hobane ho sebediswa lehe leo o tla bona hore tseno kaofela di dutse hodima manyala. Ore ke tla etsa bonnete ba hore Keresemese tlhaho ya morena Jesu kgopotso ya taba eo
ituletse fela ka hara botlolo ya jwala. If I were the devil, I would take from those we have and give those who want until I had killed the incentive of the ambitious. Ba ituletseng fela ka baka la botswa. Ke ne ke tla etsa hore ba be botswa ho feta ka hore e bentse ke nka ho bana ba nang le letho ba ileng ba tsoa ba sebetsa be ke fa ba senang letho hore ba tsebe ho tswela pele ba botswa. Mme ha ba qeta ho ba botswa ha ba sa thole letho ba etsa jwang? Ba nka dithunya ba ho kokotela ba batla tjhelete. And what do you bet I could get whole states to promote gambling as the way to get rich? I would caution against extremes and hard work in patriotism, in moral conduct. I would convince the young that marriage is old-fashioned, that singing is more fun, that what you see on TV is the way to be. And thus I could undress you in public and I could lay you into bed with diseases for which there is no cure. In other words, if I were the devil, I would just keep right on doing what he's doing. Go batjha bana ine ke tla ba ruta ka TV hore ho tsola bathong ba bang ho hlobola ha se ntho e mpe. Jwale ba e betheng ba tseba ho fetisa mafu a tla ba kudisa bohloko. Hore ha e ne le satane o na tla ba ruta batjha le hore lenyalo le felletswe ke nako. Masihladisane ke yona taba. Ona tla ba ruta hore ska sebetsa nka tjheltenyana ya le yona o ye o betha sheba ka hara ona ya rona mohihle na di kae dibaka tsa moo betjwa di kae ya ba ha qetella motho ya bitswang Paul Harvey o re Paul Harvey good day ya ba qetile Pete Rose wa pele kgaolo ke a bohlano temana ke a bobedi mohlomong o batla re bue ka sekgowa he muhi testament e ntjha 1 Peter chapter 5 verse 8 utlwana o re ke buzi ka senyesemane mona tshwarelo ke batla ka Sesotho ka pelenyana re tle re tsebe ho iutla hore na o reng Petrus wa pele kgaolo ya bohlano temana borobedi e ban le boitshwaro ka senyesemane mona re bisoba e ban le boitshwaro le fadimehe diabolos sera sa lona o solla jwalo ka tau e pufumang o ntse a batla yo a ka mo harola diabolos ena yeo Paul Harvey a reng hoja ine le yena o tla e hlile o bontsha gona ha puruma batla ya ka mo harolang o etsa jwale bibele e re be sober kelello ya hao ha e be tjhatsi bula mahlo hopola ke itse motho o tseng CS Lewis o reng thuto ha e sena boitshwaro ka ho yona le ha ile molemo ha kalo empa e etsa ho batho e be fela diabolositse bohlale e leng hore taba kgolo eo diabolosi a e shebileng wena mmuhi ke taba ya thuto a re ke re yehle ya lenna bukeng ya tshenolo kgaola le shumele metswemene temana ha se holo ke a bobedi molaetsa wa manyolo ya marao jwale lenyelo la bobedi le re e wele Babilone e kgolo yona e tahisitseng ditjhaba tsohle ka jwala ba bohale ba bohlola ba yona jwala bohlola di tsamaela mmoho jwala bohlola dithuto tse fosahetseng tse kgelohileng tseo Babilona e di rutang
Na o ko ipotse mmohi hore na thuto ya rona Lesotho mo kapo lefatsheng mo ke mang ya etsang qeto ya hore na e lokela ho ba efeng, le hore na wa ba ipapisitse le eng, le hore na wa ba batla hore ngwana ya tswang sekolong ebe ngwana a jwang. Na o ko hlokomele hore thuto dinaheng tse futsanehileng e a tshwana. Na o ko hlokomele hore ha o ka tla ka ntho e fapaneng e ba ntwa. Dithuto tse kgelohileng, mme e nngwe ya thuto tse kgelohileng ke hore ebe thuto sekolong ha ena boitshwaro, moral values. Ha e qala di ba siyo ho hang, e ba le bonnete wena mmuhi, e ba le bonnete ba hore ho tlo tswa disatanenyana moo. Ba tla ba bohlale fela ba matawa a senang molemo. Ke tjho jwalo, ebe matawa a senang molemo. Ba ithutang fela hore na ba etsa manyala betere jwang ho feta moloko o fetileng. Re hloka mokgwa o fapaneng wa dintho. Re hloka re ke re be le dikolo, mokgwa wa thuto oo ho ona ho shebahalang thuto ya boitshwaro ba Bibele, ba semelo sa Morena Jesu, e le yona kgubu ya taba. Ho fihlela re ka ra ba le dikolo tse jwalo, ke a o tiisetsa ha hona moo naha ya rona e ka yang teng, ha hona moo lefatshe le ka yang teng. Japan, naha e makaditseng ka ntho eo ba e phatlaladitseng, ba phatlaladitse maobane mona hore ba bona moruo wa bona o tetema, jwale le ting hwenene ke yona e ne ba kenyetsa lekgetho le hodimo. Jwale ba bona ho sa nowe ka rona, batjha ba Majapane ba sa nwe jwala. Mmuso o ntshitse phatlalatso e reng ba kgothalletsa bana ba Majapane hore ba ikakgele ka setotswana hwenene. Ke mang ya nang le kelello e phethahetseng ya ka etsang ntho jwalo? Yona ntho e re bonang hore na kotsi yana ke efeng, ebe hore ke yona re batlang le eno moruo o tsebo phahama. Mmuhi, ho ya makatsa. Majapane ke ne ke ba hlomphela taba e le nngwe ya hore thutong ya bona, bana ba bona dilemong tse tlase tsane tsa creche, ha ba ba ruti hakakang dithuto se dipuo leng, ba ithutela ntho e le nngwe fela, boitshwaro. Ba re ngwana ha o ka mo ruta boitshwaro, o tshwana le ha o tshetse mobu, o tshwana le ha o tshetse moitedi mobung, o nontshitse mobu ono, mme eng kapa eng o tla e jala moo e tla hlaha, ebe hlaha e le ntle. Empa kajeno ke bona baemi ba re lona batjha beo re le rutileng boitshwaro, le selang boitshwaro, kenang jwaleng. Mme e bonahala e tla sebetsa taba eo. Lesotho kwano e hlile taba ya thuto e tibile haholo. Ha se thuto e re etsang hore re tshwane le Morena Jesu, hobane ntho ya bohlokwa ho feta eng kapa eng ke semelo se ka reng sa Morena Jesu. Motho ya fihletseng semelo se jwalo o phethahetse mahlong a Morena Modimo. Mme satane yena o re ke batla dikolo ke ba rute bo satane. Haeba ke ne ke le satane, ke ne ke tla ikhapela ntho e le nngwe fela, dikolo e ne tla ba ke qetile ke ba rutile hore ba tshwane le nna ke le satane, e seng le Modimo ya ba ratang e leng Jesu. Mohlomong o nahana hore dintho di tla loka wena mmuhi, haholo naheng ya rona Lesotho, moo batho ba shwang nyene le motshehare.
tshwarelo nyene le bosiu ho shwa batho. Ho kile ha eba le ho tshwenyeha ho jwalo ka hona re na le hona. Wa monna ya bitswang Habakuk ene le moprofeta wa Modimo, mme bukeng ya hae kgaolong ya pele temana ya bone ya pediso ya bone o botsa morena Modimo mono hore na hao morena o no re ke tlo bona ditaba tse tje manyala tje a etsahalang, o no re ke tlo bona dipolayo tse sehloho tje tsa Juda nakong eo e neng e tswile ho morena Modimo. Jwale morena Modimo wa maraba ka Senyesemane o re it doesn't rain, it pours. Ka Sesotho o re o bua ka hona ke dinyane dikgolo ko hona di santsane di tla ko hona sa tlatla o bona hore na ha o bolawa batho ke ha o etswa eng. Israele e tlo ba mpe ho feta mo, mme ke a o tiisetsa mohi ha fela ntse re na le mofuta wa thuto o re fuwang ka hare ho naha ya Lesotho o senang boitshwaro. Hona e sa le dinyane le dipolano tsena tseo masole le mapolesa a Lesotho a tswileng a ra di thibela e sa le dinyane dikgolo di satla. Ha ke ne ke le satane ho tjho Paul Harvey, ke ne ke tla etsa bonnete ba hore dikolo ke a di hapa, mme ke ruta bosatane jwalo ka ha thuto ya rona Lesotho mona e le jwalo. Hantle ehlile thuto ya rona e ruta bosatane. Mohi ha ke tsebe na wena o bona jwang. Ha hona ntho e mmuso e tla re etsa ona, ha hona ntho eo Basotho ba tla e etsa. Ke ho wena le nna hore re qale malapeng a rona ho ruta bana ba rona boitshwaro. Ba ka tsebang ho etsa dikolo ba etse dikolo tseo ho tla rutwa batho boitshwaro le bana boitshwaro. Mohlomong ka tsela e jwalo re ka bona phetoho le phapang. Hopola Petrus wa pele na hore satane o a puruma o batla eo ka mo harola. Thapelo ka kore e tle ska ba wena eo a mo harola. Thapelo ya ka kore sheba semelo sa morena Jesu se tlallela hore o se fihlele. Ke hona moo poloko ya rona e leng hona teng. Re tlo etsa thapelo. Ke kopa hore ha re kwala re qetelle ka thapelo re ipehe ho morena. Ntate ya lehodimong, re ithutile hore na thato ya e mobe ke efe. Haholo thutong o batla hore re tawe ka dithuto tse fosahetseng tse kgolileng tse a re fang tsona. Re a kopa ho tlo re thusa hore re tle se ke ra ba karolo ya Babilona ya weleng ka baka la thuto tseo kgedileng tsa fanang ka tsona. Re thuse ra kopa ntate hore re bulehe dikelello, re ele hloko dinako, mme re tle re tsebe ho lwantsha e mobe. Ena ke thapelo ya rona hore tsatsing lena la hao le halalelang leo ena diabolosi a ntseng a le lwantsha a bile a batla ho kgodisa batho hore molao wa hao jwalo ka ha e latlwa lehodimo ba itse o thata tsa boloka yona sabata ya hao o thata. Re thuse hore rona re tle re be batla bontsha hore molao wa hao o monate ho phedisa ha monate. Ena ke thapelo ya rona ka Kristo ngwana wa rona. Amen. Ke Pilane, ke mora Seitlheko mohi ya reng nako e ntle. Ke leboha haholo ba Lefapha la Sesotho Sermons and Programs ho mpha monyetla ona wa hore nke ke bue le wena morena hlonolofatse tshebeletso ena, mme ba bangata ba hapelwe Kreste. Amen.